Sanibonani namhlanje ngiphethe umdala ezinkulu. Niyazi kube kwaba nama upside down kodwa umdala namhlanje sinaye la eGoli. Umdala uthi yena usekhiphe umsebenzi omusha. Mdala kwenzakalani manje? Ngikhiphe ingoma ethi Pia Foko. Ngike ngagula ngaphatheka kanzima. Ngaba umuntu othi akasekho emhlabeni. Manje ukufa kwami ade ngikwenzile bensiyatshela ezulwini ukuthi uyelwe esebenzela abantwana wenze lokho unenge engakakwenzi bese bokubuya le ngoma leyi. Ingoma le abemazweni bathe ipasile abe UK uthi ngiyabahaleluya ngiyababonga ningi izipho sezibuya ilo mngane wami lo esasithe ukukhokathi yakho isidinga ingwane yamsikhosana ingwane nje ngasinga ngakujabule yawa Sikhosana abantu bathi bayayithemba ukuthi manje obusisithi usuzimele kusho ukuthi uzokhuphuka ngenye indlela esabekayo hayi indlela engamakukona ngoba imali ngayabuya ku1 so hobe kusiba inkinga ezinjalo uthola ukuthi awusayitholi into ugcina ungasela viri awusayibaza abantu kahle iwana lihambe sonza imali one man bed yakho hayi ngiyibonile futhi ingoma yakhe yatrenda kuthiwa ingoma ezitrenda these days emathebeleni ngiyibonile nayo ngamsho uyibona number 4 number 1 nayo ngenye ezingoma ezitrendayo kusho ukuthi siyawuhalalisa sports siyabonga kakhulu sports hayi siyabonga uthe ithini konde lentsha mangayishaya amastanza amabili kancane ukugula kwami kuvuselela amandla utheni bele esibhedlela kwafikile izweni imali lathi vuka besebenzela abantwana zakulimaza ngebhithi hayi siyabonga kakhulu sports izolimaza ngebhithi kusebuye ezulwini bathe kabuye back bakithi azolilimaza ngebhithi belingakalimali ngendlela abantwana abancane besebephangisile ukuhamba akwezi nje kwenza amadala amasinyane ngibuyile zalimaza siyabonga kakhulu